nyame kan na wo yusu a o ya sori ba onimu enya de obesan de chida enye de obete wa bonten ena obegina nse me nko wa sori bi enye de obete wa bonten obegina nse ka se me ma sori bi me nto collection bi ba se wonim se nyame adwuma na wo ye nyame kan na wo yusu a there's no way say sa na ma we obesi nti se sofo se bi ko so sa in fact medine ho ya GH mawa kwaba shonko ebe ejumedi eso midi edena na ama owuzana dane dano ensema na mfamemu oye mangane munu eno enam litu drama ahwefo ne tie fo muso mutimi enye bi ete na Ghana ha say fida coronavirus this stay at home social distancing any bans any restrictions by there aye ensempi just say yetife na sofo nkwa enwo nsem na entertainment ama ya TV na ninya ejina ne two boss honorable Agyapong we dedicate a whole show the tea show ediama asofo Exp0ses at say one the presenter kweku anan wo ka asofo nsem de ehinta wo yi wotuma sinia no wo de beto dwa wo ho se na Christopher wo de wo re ahye wo asofo mu no wo so behu nyama eniso na ensem de ebi apie wo ho pa akwense movie ebi wo ha anticipation intrigue ebi wa humor crab efra ebi also a suspense pa dia enya asebketa otunya suspense now tese oyem crash nsem bia beto ho no na wabo hu na oyem show ebi so na comedy asresem ele beto dwa wo na we ena na no adadwada another revelation ebeto dwa wa working bishop dan obi nwewie wa keke bi eso de egum na sesi ade de wa setting ni edesi baby foforo Jericho Miracle Church so for penia wada no anidin ede Naakwa Isaac prophet Naakwa Isaac na ensem ode beto dwa no wo kire se Vena mineral water trillion company one production a one ye eton so digi 1 cedi no sa so fukro ye ami bo ni din prophet Naakwa Isaac wako company wako 2 into ni bi medium size no mo de ton 1 cedi no wako 2 bi aba na asafo mu na asafo no de bae no bana dan wa ye trese vena fo enso no yi eno afiri ho na wono nenim a wode aye bana no wode atale enso no a woton no 20 cedis ediama asafomba na no na honam Agyapong say dabi sa seme de wokase wotrase ayedin ayehwe ha ma na koso a na enyo no ono pa de se na efe na kompreko no wo be kire se wono oya kompreko ampa wo be ka obesi ni pe no obi atibi se eyedufu pe na aba prophet Naakwa Isaac so a ode ya nyama wo ye na ne hunsem a wo pa wa pa so a tese obetimi de aba anyhow de door so pa nti osofo no be ya wonyina yie na sa ensem way ena boss of Jericho TV Naakwa Isaac prophet what ye no tese ayem hihye ene nyama bebre aba na adwuma tese wode nani ehwehwemu akoku hu honorable Agyapong no angasa ne nwia ani din dan kwasmet duato akoto ane se bebi edu no ne nwia honorable Agyapong de nesu so na se na waye ebi no ho wanhwe a na odi bi ba be no be kan sema kese nyama tese ebetuma na asafofo na asafo mania no krapo no wo meja asori ba ntie be ya wedi wodi su aka ho wosre ne pa wonpa honorable Agyapong echo emma ne se wono de na safo awesi Jericho Miracle Church wono na kuma ne nkwa ne bibia bata asafo no ho enu te se ba ne se honorable Agyapong ede ne isi ne channel no so wo the show akeka nsema fa wona na ohwere na asafo ma na asafo no gu a ene na no wu ano no enti ebe ya honorable Agyapong wontie ne sufre wo asopemu na wontie ni nwa no mfa ne fom so nche de wa ye bia nse fata no mfa nche no ade atum se nso no 20 Ghana no ahwa na enye enu nti onde obe sacrifice na nso honorable Agyapong ma ne mfa na sem bia emma bodin na asafo ma adwen enye mo ntanta na no ena Mr. Dankwa Smith ya honorable Agyapong ni nwa yi waka kire honorable Agyapong em say otie prophet Naakwa Isaac ensem no dokoto ni nwa ni na nwa no so de pemu ka waka mo bi ati bi se na akoso ewo semechi enu ti onu so da betina bedwuma aka se prophet Naakwa Isaac ade dwato ene esu ene chopa ede aba ni nwanim so won fambre na watie pa wate ti de wate na so onfa nye hwe aka se wo ye de wo bekoso aye
na wapa na chokrampo no wama ansem na opese won kankranko de hinta ase no kra se ade de wo be kan bibie wom de no oye na adwen se won ka biem no de oye na adwen se obeyiye film na tese ebetima protecting image aka no de ti ade chopa no nkwanti no wo de nya be ka ho no asa komu aye more investigations apanyema ye deeper no wo de abetu da se na Naakwa Isaac no na nimbegu ase pefe e wo nipanim na we enti enamato nsa e de afre Sofo our da redemption power ministry and dindi Sofo Emmanuel na komo we yebekom se Ghana fo bi ka se Naakwa won peso be no ho se ye obi nim star bi omo de ahantan we mu omo so na te se ukom asem no mto abopontin abeka bi atia no won peso be star no aba si wo patcho a eno boni ben pa na wo ma eye ho na bo Agyapong fa edi atia no ebitu ka se wa patcho nkwanti de enne na bibi wom enti be ya ho na bo Agyapong onfa na ni endi ensem na chiye enu nti ozofo wa ha ye be ko ensem no pa nti gibre ye twan ho aba ye ba ye de nkomo no ebe hyehye so fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe Eja Naakwa bashonko meje osumini aba bibi abokode nyame ado asafumba won ti sen ya ho obi ahu na mo so mo ti se nyame ado yesi wo hu yes Eja ye honorable Agyapong nin se woda betuja ese ye prophet Naakwa Isaac wa fe chire abepa ni nua cho so wonfa achopa mra honorable Agyapong enim se ne be ya ensem abetuja fa no no won kam obi a entibi sa ensem no dwo ho sen beda simini aba erade nshira one program ya mama me akwenya wo so ye tinsem bi se ya na ehu ye ya sofo nti ya na ye mpese ye beka ensem bebredi akwachiri de ekoso no etwase eba enkomhye a watchro sem according to Mark chapter 13 verse 1 ekon okenkan ya enkomhye a etwase esi mewi ase nyina gina so ehun se Kristo eba ne nsem obekaye no efa ewi ase seye ne wi ase maye no a etosumi no no beba no o se sa ne ma we nyina da bi enti enkomhye ba de meka de afa won se na akwa pa atimi ekokusu ya in fact bisa say tena wo ka say enkomhye nti enkomhye say wo sofo ye kan wasem na wo bia ka se wo be yi wo to no be kan nsem afa ho na wo be fe kira ko pa acho na no na ye nkomhye na na se ensem na ye ko so se ye bo asofo din na ye nkomhye me da se Bible say di fie wurade na begina di mfre wurade no enyina enti se wonim se dwumadi na wudi na na se nyame adwuma na wo ye no eye nyame na wo yusu di ye nyame adwuma na there is no way so be babontin ese wo kan walotum eni nkwan se wo be soso one so obi a oba wasore nim se nyame adwuma na wo ye na ye nyame kan na wo yusu a o ya sore ba onimu enya de obesan de chida enye de obete wa bontin enu obegina nsa me nko wasore bi enye de obete wa bontin obegina nsa ka se me ma sore bi me nto collection bi ba se wonim se nyame adwuma na wo ye nyame kan na wo yusu a there is no way se sa na ma we obesi and se sofo se bi ni ko so sa in fact medine ho ya medine ho ya pa wasem a wo ken ya mama adua akobi so se wo sofo ti ye kan wasem na atafo ba ebe wo no wonimu se wo de wodi nukware ma nyame a ede obetena wo nchen na asofo ebo a ye kan na wotimi se ebi mu nsem de wotimi se wotim pa de na asofo no omodwuma mu ye na ne nyame ede no ebobra na still na mo wo supporters ye asore ba wo mu di omo chigina mo echi se eye de na wo ka mo no so se de be kan fa de wo se medical kansim de wo se asore ba hu ni se enema ye demonstrate with TV so ya honorable Agyapong wode aba wo demonstrate with TV so no asori ba wote sa sofo ni bi na ase no sa ne ma wodi wani ehu bi pen okay anointing oil no won say ye wo blue red green ya ton bi ama woda enema bi a yesisi ensuo ne sa ne ma no ya ton bi ama woda se ya ton bi ama woda de a ne wo se o ma wadwene
eba de omo kan so ba se wo sofo di nyame asem ene tenetene ekura wo kira wo kwan no ma wo fa so me nyame asem akwan kira wo de ma wo koya ene metimi dead ye adwuma there's no way so be san we every say sofo no ba se wo osofo ton so de ma wo sofo ma wo oil blue green se jiko dware jiko yese ya tu hufo nene wo pa che se eye osofo Naakwa Isaac echira wo fa akopa ahona bo Agyapong ni nya echo wasade jato tane se wonka se wonka che hona bo Agyapong se wosre no wonfa ne nsem nye nsem ne bata se wonye na dwuma ni ye. That is it. Enti wo ye wadwuma yi a na ye wurade ne di nsuo na mawo se ton a ana se wurade ne di nsuo na mawo se fa ye wadwuma eye dai se me kra wo kopa a che no ka se nsuo na wa change eyi na wo ho no e de ne poster na bo ho e na wo kopa nsuo fo ne chewa ka metena se ba say ya go din na wo run to obi a like oye nipa na danfo na wakɔka won nsɛm akyɛ na kosu ada fam one e was say what he say one say wo free hɔ no ani within seconds and 30 minutes and wo frɛ Kennedy born amane so what must say e kyerɛ de wo bɛyɛ wo nyina ɛno a Kennedy ka sɛ wo tie wo sɛ na me refi kɛ sɛ me twa ne picture enti na e wo sɛ ohunu sɛ wo mo aplane ɛna wo mu yɛ bi enti sɔfo sɛ nyame adwuma na wo yɛ no eye no kura na nka wudi akenim kwa se wudwane to awudi a enim kwa se okopa chewo enim kwa se okosu because ye ba ne ye ba hwe wo nyame dwuma a wo ye no a ye be hu se bi ensuo no a company no ene ne obedele but enye Kennedy ana se nipa na okopa ne chewo no ene ne obedele. Okay, so what must say it so for why mistake it that means that there is a secret that means that wo ye bibi enti se wo ye bibi ne ma omo hunu wogidi so om de bede om de beba bonti ti no kusu yem ba ka hu nya se obekwa kusu so for you man no ne se won se ye Exp0ses ya hyase bishop dan obinim e de ne hyase no ye kana sema won tna so kra kakrampo no aba bonti no be defend no ti se ye se no aka asem for ne ye gina asem na waka no so ne de aka fro enu ti hu ne se won so mpese be kɔ ne sa se ye be kan ntemetia no na ase de wo ba bonti abeyi na no na akoye ntempi na tese nstem trofo ne wo mom kan wo twetwe nsem fimu na adane asem fo ntin ko be fe chire akɔ kasa we chire se ne be ya asem betimi ati akoda hu se nti no ye otu sa na mo no on se ono ne nsem ado so wo Ghana ena se won nsem be do so wo Ghana wunya enipa a on be etiefo ahwehwe won nsem nti ono na muntu a wotu ayi obi nim na muntu a wotu no opese on prove Kennedy said the work can get it because ensem ne koso to aso a ebetumi abase aso ne begu ebetumi abase enipa do a omo wode man ebe free mu enti ono no Russia babonte no Russia babonte abi defend no but ebia na bibi yere e koso nti we sofo ato bo ase mo bibi e mu me papa prophet Kofi once o ma bonte asofo bebre ne abomudin but adena sa asofo no bia nrahye mai na wo nko na wo rahye ba because we gidi say wo ho nsem ye den e wa bonten obi nimu ntinu wanye bibia ansho action bia enya de nipa ebekoso ayede ade nedi ntina ema ya wo show sa action eja we de wasem intimate to ade fofo ye wo sofo e wo ha ne ho fan amfom so bia ni ne ho ya metiwe ye wasofo sa metiwe a wo ye nipa metiwe mi ye nipa ye ba wade mu a entokwa wo but eno ye me private ena nyame dwuma ye one e wo se wo te asese enipa ho dwuma na wo ye ena nyame de saa enkrofo na ye de ahye wonsa etu onipa bia wo be meet no e wo whole life no e wo se wo so ne mu yi because nyame de saa enipa na ma enti ye wo genuine man of God ye wo be bere wa ye wo be bere wa Ghana ye wo be bere wo nyame enkrofo wo Ghana wo ye nipa from so bia ni wo mu medo o follow principle ni nyina ye wo bi wo ye wo genuine man wait me go be din ye nhwe obi ti se guy ye wo kumasi ono so de evangelist ye friend say akwesi wa ono so o ye good we follow the power
So ono kra nkofo won ho nsem. Enkrofo won ho nsem but one say onipa bia ni ho a o wa asase ne so a emfomso ana se ne nso nye dey. Onim dey tam bisa wasem. Won say ye bo evangelist Akosiewu a edin ye say ono pro kra no nkofo ka ne ho nsem. Te ba say ne ho nsem ho. Elunti osofo Naakwa Isaac. Wo ye nipa enti e dey kra so wo ye adwuma ne yi kra mpo a bi won ho a wo mo ben na wo mehu ne ho fomso. Elunti am bisa say ye wa asofo wo wiase ana say man mu omo ho fa ya omo ni fun so obi ani omo ho nsem ka because say wo hu ne say ye be ka ne wasem bi maybe ne nansu bi e wo ho ene ye be ka to abontama asori ba twe ne ho afi na sorry ne woni nti wa fa ekire e be pa to so da bi e dia me nipa mafom mitimi fom enu ntimi sremo we dia munja ni ene masafo entina Yesu bae o start edwuma no e wo baabi ene wo ko ni kurum onse onumpa a wo ye nyame ba no a wo beda ne nipa no yinya ne ho asem ye dey ekan enti wo ye sofo a de wo se wo di se otirim se di Paul to Timothy for the Newura ministry according to first Timothy chapter 3 o say o sofo e pa onyame edwuma wa pa de edwuma pa de se wo hwefo ne se yenya ne ho asem nka na ni su da ho o yenya nsafo o yi obi a o yi okunu baako eyire o ye ne ho wese onima hohoye se sa ne ma we wo ho na asesofo wantimi ani so a o se se de be ya won hwiran to obronsam amadi nti we sofo na wonim se nyame adwuma na wo ye no wantwi bi ana hu bi ana kata asehye bi enimu a ye ka ho asem se de yan a enkonkodu ba bia because ye be ka se bia wo ye mu nyampe ye hwe manase kasafa prophet Kofi Odum wo se okọ nanim wa when receive no on say asem a o ka fa no but e dey bi no de ba bonte ya no pe no ka so what ma say wa puti no wanya odo ne tema bia amfa anye dey amfa ma no nti da me ba mu program na me kasa me say e bia na papa na da moment no na owo bibia ono so oyi because o nipa nti bia wanya time ama wa no nkire se o nyenya me yeduma yi ana we fake so nti wo nyenya nipa de wo se wo ye eme nipa ji utum e se wo ye de wo se wo ye eme nyame ji utum e wo se wo ye na ni se o be dey we hwe wo so yi nti sesi Anakwa ye ne nsema abeya te sesi aya achopa ni esunya aka ho wo ne se we e ba ko wie sen mesere because enra me hwe na me ra ho se sofo party me kusu pache hwe onyame ne si asore dan anaso onyame ne si asore eni nipa enti nyame a wodi ministry ni ma wo bi sha ho se time ben na wo starting ministry na wo starting ministry aba be do say eni foundation na be do say sisi nipa se na wo listeners say no mti o enkrofo be ne follow wo gada sa ne mani nyina na wo de ahwe ba bia way back wo starting se bi nyame na de sa foundation na asore ne ma wa ke bi agu because ma me ye woni pa bi wo kurum ha wo starting be shi samre no emfiri nyame nti na gu you will be to sa preku you will be to sa pa life you will be to say asofo bi bai na omo ya asofo a ye ti omu di wo kurum ha si but yen hwa preku awie ba bi ekowi enti nyame na di asafo na ma wa bribia be koso as osofo ye be kan ho asem bia there's no need say be how se wugina painting because when me asafo no nyame na de share wonsa we read there from say starting day 1 basis abri on folly ugusu ye nyame eduma bibia koso enti aden na bibia ba within a moment ya ho asem mpie da enti so ho asem aba aden na wonto obo ase na wo rush nze sie ya yeso akopa che wa wusu ni ade adane rumors amon for bese oyo sofo penny obi otita 3 branches eye kunti cda tema committee 2 na ebiem so kumasi dey na wache e wo asofudie mu I think say meeting in kakra go more than 10 years ache enti wa build we start am o bibi wo honum na wo bi de ne nsem keka
eba be gun within some short while no who say nka we nyame nipa kwanti na hu nya say obefa bebi ado betima ye bia betima say na safo na say wonye eno nyesu say nyame di ahye ne nsa nyame de ahye wonsa enyesu me na semba koka ebata ho na me pese me gina so say say yegu asafo ntesi a ana honorable Agyapong de num asem egu asafo ntesi ano ebe ye owuo de man because ne nkwa ebata asafo no na chese oni foundation oni nyina so na nka so fu de say no no nyame adwuma na wo ye no oni focus because nyame se mesima safo asama adopon entime nyade entwimfa according to Matthew 16:18 going was mesima safo asama adopon entime nyade entwimfa so 2 osama Peter boshe was ne wo bechichire wasase ne so no me ewurade mechichire dia wo besane no me ewurade mesane enti se biribi sa ba to wase jamu me ewurade na wo ya asore no jamu me nyame na wasi asore no so what must say sese wo rase kosu sese yesu no na abebata ho a se wusun ye o se wensun sese ano nipa na akokosun wo de nimu no Africa ne dia bona mani Kennedy nso enti bi akipo ono se dia ba beto abonti enso ebi kura na mekan wan kosu mama eno ase otie ya oso osun bue mama enyesa enso bi a se de asia ba ne se de besifa kanu ama na yede atonkorofo aso mu ono betimi aka nsa yedi ekomo ne esi ye hwe bi wa say ensuo say nsuo a yenim say nsuo ye nkwa nsuo ma nkwa no akoto nsuo na maybe akwankyere bi a waye wo so na enu nti akwankyere ne nyama waye wo so nti no wo the price ato so sa de na eye enye mame de wo say yeti ase say Kristo na ode oson foforo na be kan say apan foforo e de bere yen say yenyina so na yemfa entutu ya na mo na ne mayi no yetimi ehia no wan kire yade bia ye beka se ye begina so se ye de yen senkire ne ti se nsu anase sa ne man wan kire yen but the oma ye gidi si ayi se ohwe one Samaritan ye ba no o se mami nsu ni bi na me no na memma nsu a ye dan kwansu ti dan kwansu ni ye de enyi nsu e beka se ye buromu nsu anase ye nsu e ye foda water anase ye nsu a ye Baltic anase ho na mum eye nsu a eye nyame asem nti da Christ no kasa e de fa nyame asem sasa wo de asem no ye woni pa na wa anye bone a onu nyame honhom ne beba sa nipa no so nti no se mum misa hon konkron na mum bebisa hon konkron bia me ewurade meye because hon konkron no e no de na dom yen nti woni ye bisa bibi firi no a wo ewurade obeye ne nipa ne ho nte na braba wo bone nye de bia me ka che mbapa no so for say u briti na so obi mbra na wo beye wenyi ama no na wo nyina nyame asem so emfiri nyame. I'm telling you because ese wo di nipa ni gina nyame asem so nipa na wo ba no one e bia wo hye oboro wo so wo mbra na yen senkire ne ma no ensenkire mi bisa se ma na be yen senkire ne no se urade na be yen senkire wo di adom na mana enya adom no adom de so di ama but nyame anya aduma wan adom ne be de na yeduma nyame de be fa wo so ama adom na ye ade enti nipa na so wo mbra wo badwama wo no nsa wo siwi obokro no ne nkrofo yire da ye niema basa na so wo mbra no nya adwen sa kira no na be yen senkire ne so what must say enti wo say we no esi no e Christopher mo mani dawo asofo mo mani dawo no mu say e wiase na ye wo no omo nkom se wo ye ho nkom se wo enti o hia according to Ezekiel chapter 37 Bible say Ezekiel say na ewurade nsa ba me so na ofa me de mi wura enti onyame e de obi be ye adwuma o gina ho physical de ba spiritually no onyame timi yi no spirit e de kokoye adwuma enti ye hwe vision any prophecy difference ewo vision ze shia me no suwe na ewurade abi mani wo obi emani no a na bia waka che me se ana obi emani mehu se okita passport a obetu kwan eno eyi vision nyame abi mani a me ka che wo ene wo prophecy ewurade e kasa kire me na ewurade se me kan kire wo se afia ebebe a yebesimu 20th December na se 20th see o ba be ware eno ye prophecy anti your difference your difference vision is see nyame yi a kire me ukita fon kokko ewurade se me nkire wo se ukita fon kokko ana se ewurade bi be ni hu fon kokko mi hu utri mi se guso mi hu atade a wo hye eno ye vision
sisi enyame yi akyere ɛna prophecy yɛ de ABC so what ma say ɛno de sisi enyame nda ne di but ɛba abisi ɛho popoya yɛ eyi akyere me ɛba abisi nti sɛ wobɔ obere yi a ebi a afia yɛ bi rem 2021 October 7th obey wedding. So what must say? It's a prophecy. So what must say? Enti se send ye mano enyi nyame asem so a mami eno na ma send ye ma wi nyina ekoso. Enti se di fo no bi di wo mo kasa mo pe eye nyama e wo brade din mu na no na ma enimguase we nyina. Ana na ma enimguase nyina ba because so fo kasa o se me bara na me nye bibi mo. Ebi kura Jimmy preach said there is no Bible na papa Bible na brofo na so. What you suffer? Na den man ye suffer. Ade na ma wo ye suffer bisa ho. Emi dem bisa ho. Ade na ma wo ye suffer. Calling no nyame frɛ wo frɛ wo no. Wo de omanu a ekita wo e de Bible no a eno na be direct wo. A kyerɛkyerɛ how wa be to anamo, how wa be bo obra, how wa ni nipa be kasa, how wa be meet nipa. Bible no e na e kyerɛ wo saa de no. Eno ne omanu Tisi obi ko school o se me ko sua science wanya na year e be kan say ne dictionary e betimi a guide no through science na ma wotimi aben a enema bebre e be to chima wona brabo so what ma say we obi a so ye nurse no wan ye practical enya de a obetimi aba be nurse akohunu hawa ye de pane wo nipa said ye what as intinu o as osofo no de guide wo e ye wo manual no so the Bible na Bible na so oburu ni na tworo bai enti wo mfa Bible na nya dwuma enti wo foundation ene wo botai ene wo nya dwuma na wo ejina ho aso ejina wana so ebusuafo nkomo we de ye ka se ye chia ye bekwa ne yakosi eno nti ye hwe nim de honorable Agyapong ewo a wo de ba betu dwa te se ebe ya nsem kese de ama prophet Naakwa Isaac ama eno nti onam so abe paacho no ye hwe nim se eno so ye behu eno nti se be si na enyensi eno nti subscribe to my G8 na every bi ebe si no bia no so ye betimi update you ewo ye channel so na bia mo so no share video we ema dofo ebusuafo obi bia wo be bia no so ehu de ekoso na adwentwe bia wo trim efa nkoma ye twetwe enia no so no obetimi edi atudwa ewo to my G8 ye comment section and that day the minister of penny our redemption prayer ministry wo La Paz the pastor Emmanuel na name ne twetwe nkomo no na me na de number atudwa ewi a ne ye de si oja me passion with us mama in collect to kakra okay redemption blood outreach okay ye wo abeka ya ye ko emiemi akoye nyame edwuma epichi chenta de nyina ji akra de berade nti me number is 0544619948 0544619948 two person from me available to you ebusuafo number no ene de ode atudwa nti se wo pene chia kwan ya obetimi afa number no na wa frɛ no midi eye bakope na ama owusu a makram